Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilongi khubor bamta kasni. Manta kasni ka Arab South Rek ka Southwest Castle District Volleyball Association SWKHDVA kalayo ban pinkop burom ya kinong kai volleyball ki bala mikmat ha ka 5th Meghalaya Games 2024 ka bala longdang shen hatura ha community hall mau kerwan. Uba Renington ningdo thongkar MLA ka mau kerwan constituency ulalongkum u Kongsan. Kinongtran hagani kasni ki kantup yuba YG Lingdo working president jong kamau kerwat District Sports Association MDSA ka kong insan pai hun khal Lingdo kawai na githayele kai volleyball ban uba 11 son 1 yang president ka volleyball association. Lapanya ya ka jingya lang do ba forward man nongrem vice president jong ka Southwest Castle District Volleyball Association SWKHDVA But ubla airu yaki kintin priang sngoba bar ka jingkran kublay no ba Downing Marwin Finance Secretary jong ka Southwest Castle District Volleyball Association. Nasopan ang mga bagi ba ka district ka jongi lagal ka district ka barren ano kata-kata henry kala manra ek ka number ka burong ha katay ha ka perform ba kana ka Meghalaya Games. Ko ba joy hingal yung simha ban kran hadu ko assembly ban ko hadu assembly lagi district kabar henry lang platform para kom ka district ha kene ka sport ha ka Meghalaya Games ko bala ban rawa assembly bagi don hof we deserve bagi dia ka sport complex ha ka district ka job militi hoy ka saya gudin baka namkut ka jikran ka assembly henry ni gudin ni gede bagi dia ki baka district juga ka pakio ha ka district baro isno tho ngala kili mene ro somlar bak ka ikadao hakaba ka iska sehir ka yopon ka to kimera kadao ko nomor ka district bahe kadao yang baro ki disiplin ki nasi menta kidon kadao mangi bedala itu benda do aji ki do ka khoi ki disiplin ki do gi menta banda de mangi ru ki la nasi menta habaro ki disiplin bala utim se ki ki ni ki tamangi ya ka iska sehir lada de bi la nasi menta baro disiplin kaji ai ko jona ka guys ngi menta kalomba yang ini benar hande Marki bomdan hune tongin persian pet igri disiplin baro ki manin pandon ki noesip mentan so tenang ko mene shoka ko somar pa marbalera pa ko mangi tiban yang are yang nilai football dan nilai football sing la sha balki ko balai bagindon sakwe ki disiplin kum ka chess haka bagi nilai kai ka jabik ngalo ni ungi ni bersenang mangi kala pa ki nilai kai haka bagi ni show nilai kai chess kiwi ki kai ko bon ki disiplin pada ka sports angi hakaba ko man ay musir mangi don hande pat ki bomdon ko hande bagi persian ban pe de sim jikit kritla hakwe ki disiplin ro hakwe ki por ki ko bani ba ka Southwest ka sahil jogi kumbo boleh ko kuwi ni bangin ya shat ni khan kade ko we ki district hakaba ni ya shat ni khan ha ka naw jogi ji khoi jogi ji ha re climate ikbilti bagi don bon ki disiplin bani sim manta ba bangin ra ro ek jingjo kumba kini samla ka the program ek jingjo kajikit bok kajikrwen kajingero ya ki samla ka the ki bala yo panra medal ka gold medal panra ek jingjo ba hoy like to le kerpane ki samla shana bawala kim simla job ka final jadi isno to ek performance job ni ba ko ba ha do kata-kata ak bagi sutu ek komjil ya ki players pada kali district ini yang sambil kepala Aungi kalau Rasul Presiden kalau kabashai bah bagi player jemi kilo up to the mark ki player jemi kilo to bebet kilo to babiang bandi ban represent ya kaste ikmilati bakata kanang yelong ha kabakunan kiu na kopos kapor iki bok ki baro ki disiplin ko per bahwa di situ ki ki bobon apa punya kendo Kibon kaya kalau ni asran bani tre, tentang yang bagi fire from manu banyak yani. Kabakut kibon bah kaya asran kalau damani hi lajong ihap daya dala daya. Bade hentai bagi ibu akam kaya. Ladan ni supersan, tanman fire mak manu banyak ini. Lese kibon kaya kinum boy sese. Namar bakta boyo i yang akam kata ubadon hakata kata. Kadai kata kita klik itu kepada kita, macam kia hapden kia ke bangila pandang. Kira orang bagian kita nak bagian faiz kalau mereka kata, dari itu persen. Nah kita ki
infrastructure ki bangirak bandar. Na kita ki jangka ki balir ki bangirak bandar. Na kita ki madam ki bangun bala ki bangirak bandar. Let us give the best. To in ai ka hatam ya ka ai ka bangirak bandar. Om dei dengan kinyum ya ka ai ka bangirak.